Minisitiri Peter Hegseth yishuye ko intambara kuri Iran ari bw'igitangira. Dore ingaruka zishobora guterwa n'igabanuka ry'ibirwanisho ku ntambara yo muri Iran. Trump ati amasezerano na Iran uretse kumanika amaboko nta mananiza. Umuyoboro wa Hormuz byagenda bite Iran iramutse ifunze neza yinjiramo petrol 20% byikoreshwa ku isi hose. Amerika na Venezuela byo byemeranyije gusobokora umubano wa diplomasi nyuma y'ifatwa rya Maduro. Minisitiri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Peter Hegseth yavuze ko intambara bahanganyemo na Iran ari bw'igitangira kuko bari kongera indege nto nini z'intambara mu burasirazuba bwo hagati, kandi bazakoresha amabomba atagira ingano barasa icyo gihugu. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri wa 4 Werurwe 2026, Hegseth yavuze ko ku bufatanye na Israel ari bw'ibikorwa byabo bya gisirikare kuri Iran bigitangira, ndetse kandi ko bari kongera umuvuduko badateze kugabanya. Yagize ati turi kongera umuvuduko nta kugabanya. Amabombe menshi n'abarwanyi benshi bahageze uyu munsi. Amerika izakoresha amabomba atabarika. Yongeyeho ko kandi imbaraga za gisirikare zikomeje kwisuka mu gihe impungenge ziri kuba zose ku basivile bakomeje kugwa muri iyo ntambara. Hari imibare igaragaza ko mu minsi 5 gusa abantu 1045 bamaze kuyigwamo mu gihugu cya Iran. Inzobere mu by'amategeko zikomeje kwamagana intambara aho zivuga ko inyuranyije n'amasezerano y'umuryango w'abibumbye, ndetse kandi ibyo bihugu byanenze ku mategeko mpuzamahanga mu gihe imiryango itabara imbabare yagaragaje impungenge ku ngaruka zayo ku basivile bo muri Burasirazuba bwo hagati. Umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ubutabazi wo muri Norvege, Norwegian Refugee Council cyangwa se NRC, Jan Egeland yavuze ko uko intambara ikaze umurego ari kishyira mu kaga abasivile n'ibikorwa remezo. Mu gihe ibitero bya Iran bimaze kwibasira ahari ibirindiro bya Amerika mu bihugu by'Abarabu n'ibikorwa remezo byabo birimo inganda za gaze n'amavuta. Perezida wa Amerika Donald Trump avuga ko nta masezerano na Iran azabaho uretse kumanika amaboko nta mananiza. Mu butumwa yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwe rwitwa Truth Social, Trump yagize ati nyuma y'ibyo hamwe n'itoranwa ry'umuyobozi cyangwa se abayobozi beza cyane kandi bemewe, twebwe hamwe n'inshuti zacu ziza cyane kandi z'intwari cyane n'abafatanyabikorwa bacu tuzakora nta gucogora mu gukura Iran hafi irimbuka, ibe nini cyane mu bukungu, ibe nziza cyane ndetse ikomere cyane kurusha mbere. Iran izagira ejo heza hazaza cyane, kongera kugira Iran igihangange nibyo tuzakora. Ni mu gihe ibihugu bimwe byatangiye ibikorwa by'ubuhuza. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian avuga ko ibihugu bimwe byatangiye ibikorwa by'ubuhuza ariko ntiyavuze ibyo ari byo. Mu butumwa yatangaje ku mbuga nkoranyambaga yagize ati ibihugu bimwe byatangiye ibikorwa by'ubuhuza. Reka dusobanure neza. Twiyemeje amahoro arambye mu karere, ariko nta gushidikanya dufite kurwana ku cyubahiro ndetse no ku busugire bw'igihugu cyacu. Ubuhuza bukwiye kureba abakerenceje cyangwa se abasuzuguye abanya-Iran bagakongeza intambara. Perezida Pezeshkian avuze aya magambo mu gihe ibihugu by'ibituranyi bya Iran by'Abarabu birimo gusuzuma igisubizo cyabo ku bitero bya misile bya Iran byibasira ibigo bya gisirikare bya Amerika n'ibikorwa remezo bya gisivile ndetse n'iby'ingufu z'amashanyarazi muri ibyo bihugu. Naho mu Bwongereza abantu 4 batowe muri yombi bakekwaho gufasha ubutasi bwa Iran. Polisi y'Ubwongereza yatangaje ko abantu 4 batawe muri yombi mu rwego rw'iperereza kurwanya ibikorwa by'iterabwoba bifitanye isano na Iran. Abatawe muri yombi ni umunya-Iran n'abandi bantu 3 b'Abongereza bafite ubwenegihugu bwa Iran bakekwaho gufasha inzego z'ubutasi zo mu mahanga. Polisi yavuze ko gutabwa muri yombi kw'abo bantu bifitanye isano n'iperereza rikekwa gukora ahantu hanyuranye ndetse no ku bantu bafitanye isano n'imiryango y'Abayahudi mu mujyi wa Londres. Komanda Helen Flanagan ukuriye ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba i Londres yavuze ko gutabwa muri yombi kw'aba bantu ari rimwe mu maperereza y'igihe kirekire kandi igice cy'akazi dukomeje gukora mu kuburizamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi aho tubikeka. Yagize ati turabyumva ko abaturage bashobora kuba bafite impungenge by'umwihariko imiryango y'Abayahudi, kandi nk'uko bisanzwe nabasaba gukomeza kuba maso kandi nibabona cyangwa se bakumva ikintu cyabahangayikishije bajye batumenyesha. Ubwo yaganiraga na televiziyo ITV yo mu Bwongereza mu kiganiro Good Morning Britain, nyuma gato yuko inkuru y'ifatwa ry'aba bantu imenyekanye, Minisitiri w'Intebe wungirije David Lammy yagize ati Iran niyo leta ya mbere ku isi itera inkunga iterabwoba. Umuntu w'imyaka 40 n'umuntu w'imyaka 55 bafatiwe mu gace ka Barnet k'i Londres, naho umuntu w'imyaka 52 afatirwa i Watford, mu gihe undi muntu w'imyaka 22 yafatiwe i Harrow, uduce twombi natwo tw'i Londres. Gushakisha biracyakomeje i Watford, i Barnet n'ahandi hantu hi Wembley.
Abo bagabo bane batawe muri yombi hakurikijwe itegeko ry'umutekano w'igihugu ryashyizweho muri 2023 kugira ngo rinaze amategeko yo kurwanya ubutasi no kurwanya kwivanga kw'abanyamahanga. Abandi bagabo batandatu bafite imyaka 29, 39, 42 na 49 batawe muri yombi bakekwaho gufasha ukekwaho icyaha. Irani yavuze ko izatwika amato yose azagerageza kunyura mu muhora wa Hormuz cyangwa se inzira ikoreshwa cyane ku isi mu gutwara ibikomoka kuri peteroli. Ubusanzwe hafi ya 20% y'ibikomoka kuri peteroli na gaze bikoreshwa ku isi binyura muri uyu muhora wa Hormuz mu kigo cya Gulf. Ariko General Sadar Jabari wa Iran yavuze ko Tehran itazongera kwemera igitonyanga na kimwe cy'ibikomoka kuri peteroli kuva muri ako karere. Urujijo kubigiye kuba n'ihungabana ry'ubucuruzi mpuzamahanga byatewe na Iran isubiza ku bitero bya Amerika na Israel byamaze kuzamura ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku masoko mpuzamahanga. Mu bihugu bitandukanye byo mu karere izi ngaruka ntiziragaragara, ariko nko mu Rwanda hatangajwe ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli, aho guhera uyu munsi mazutu cyangwa se diesel ariyo yongeweho amafaranga 48 ugereranyije n'igiciro cyari kiriho. Gufunga uwo muhora bishobora kurushaho kuzamura ibiciro by'ibicuruzwa na serivisi ku isi hose, ndetse inzobere mu bihinga zavuze yuko ibi bikomeje n'ibiciro by'ibiribwa byazamuka. Uyu muyoboro wa Hormuz ubundi ni iki kandi uherereye he? Umuhora wa Hormuz ni umwe mu nzira z'ingenzi cyane zo gutwara ibicuruzwa ku isi, kandi niyo nzira y'ingenzi cyane inyuramo ibikomoka kuri peteroli. Uherereye hagati ya Iran mu majyaruguru ya Oman ndetse na Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu UAE mu majyepfo. Uwo muhora ufite ubugari bwa kilometero hafi 50 mu marembo awinjiramo akanawusohokamo, na kilometero 33 ku gice gito kurusha ibindi aho inyanja ya Gulf n'inyanja y'Abarabu bihurira. Uwo muhora ufite ubujyakuzimu buhagije ku buryo amato manini kurusha ayandi yose ku isi atwara ibikomoka kuri peteroli ashobora kuwunyuramo, kandi ukoreshwa n'ibihugu bikomeye bicukura bikanatunganya ibitoro na gaz byo mu burasirazuba bwo hagati. Muri 2025 hafi utugunguru miliyoni 20 twa peteroli twacaga muri uyu muyoboro wa Hormuz buri munsi, nk'uko bigaragazwa n'ibyegeranyo by'ikigo cy'Amerika gishinzwe amakuru ku by'ingufu EIA. Ibyo bingana n'ubucuruzi bw'ingufu bufite agaciro ka hafi miliyari 600 z'amadolari ku mwaka. Iyo peteroli ntiyaturukaga muri Irani gusa, ahubwo yaturukaga no mu bindi bihugu byo mu karere nka Gulf, Iraq, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia na Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ese ubundi ni izihe ngaruka zishobora kuva ku gufungwa kwa Hormuz? Hafi amato 3,000 anyura muri uwo muyoboro buri kwezi. Ushobora kuraswaho kandi ntushobora kubona ubwishingizi, wanabubona bukaba buhenze cyane. Bityo rero no gutegereza kugeza igihe umutekano uzagaruka. Niba peteroli na gaz bituruka muri uwo muyoboro bihagaritswe, bizagira ingaruka zikomeye ku isoko. Igiciro fatizo cy'akagunguru ka peteroli itunganyije neza bizahenda, ndetse biba byanageza ku madolari 82 nyuma y'uko nibura amato 3 yagabwaho ibitero hafi y'umuyoboro wa Hormuz mu mpera z'iki cyumweru. Ibyo byatumye rero amato atwara biva kuri peteroli agera kuri 150 adakomeza uru rugendo, nk'uko byatangajwe n'ikigo cy'itangazamakuru Reuters. Kuwa kabiri icyo giciro cyageze ku madolari 85, igiciro giheruka kugeraho muri Nyakanga 2024. Gufunga uwo muyoboro w'ingenzi mu gutwara ibicuruzwa bizanagira ingaruka kandi ku bihugu byo mu karere nka Gulf, Saudi Arabia bifite ubukungu bushingiye cyane cyane ku kohereza peteroli mu mahanga. Iran ubwayo yohereza hanze hafi utugunguru miliyoni 1.7 tubikomoka kuri peteroli ku munsi, nk'uko ikigo mpuzamahanga cy'ingufu International Energy Agency kibitangaza. Iran yohereza hanze peteroli ifite agaciro ka miliyari 67 z'amadolari, akaba miliyari 50 z'amapawundi mu mwaka w'ingingo y'imari warangiye muri Werurwe 2025, akaba ariyo nyungu nyinshi yabonye mu myaka 10 ishize, nk'uko bigaragazwa n'ibyegeranyo bya Banki Nkuru ya Iran. Gufunga iyi nzira ya Hormuz bizanagira ingaruka zikomeye kuri Aziya. Muri 2022 hafi kuri 82% bya peteroli idatunganyije crude oil n'ibyitwa condensate, imyuka ihinduka amazi yoroheje cyane iboneka kenshi hamwe na gazi karemano, byanyuraga mu muhora wa Hormuz byari bigenewe ibihugu byo muri Aziya. Ubushinwa bwonyine bigereranywa ko bugura hafi 90% by'ibiva kuri peteroli Iran yohereza ku isoko mpuzamahanga. Kubera ko Ubushinwa bukoresha peteroli mu gukora ibicuruzwa buhita bwohereza mu bindi bihugu, izamuka ry'ibiciro by'ibiva kuri peteroli rishobora gutuma ibiciro by'ibicuruzwa ku baguzi ku isi hose bizamuka. Ese ubundi ni gute Iran yafunguye umuhora wa Hormuz?
Amategeko y'umuryango w'abibumbye yemerera ibihugu kugenzura aya mazi y'inyanja kugeza muri kilometero 25 uvuye ku mwaro w'igihugu, ku gice cyawo kigufi kurusha ibindi. Umuhora wa Hormuz n'inzira z'amato ziwunyuramo biherereye mu mazi ya Iran ndetse na Oman. Ntabwo birasobanuka neza ko Iran iteganya gufunga uyu muyoboro, ariko nk'uko impuguke zibivuga, bumwe mu buryo bushoboka nuko Iran igiye gutega ibisasi ikoresheje amato mato yihuta n'amato y'intambara yo munsi y'amazi submarine. Ingabo zirwanira mu mazi za Iran zishobora no kugaba ibitero ku mato y'intambara y'amahanga no ku mato y'ubucuruzi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabanje gukoresha imbaraga za gisirikare mu kongera gusubizaho urujya n'uruza rw'amato muri uwo muhora. Naho mu mpera z'imyaka y'1980 mu gihe cy'intambara yamaze imyaka 8 hagati ya Iran ndetse na Iraq, ibitero byagabwe ku bikorwa remezo by'ibitoro byaje gukomera biranahinduka. Intambara ku mato atwara ibitoro, aho ibi bihugu byombi byarasanaga ku mato atabogamiye ku ruhande urwo ari rwo rwose kugira ngo bishyire igitutu ku bukungu bw'ibindi bihugu. Amato ya Kuwait yatwaraga petroli ya Iraq niyo yari yibasiwe cyane. Ese mu gihe Hormuz yafungwa haboneka indi nzira yasimbura yafunzwe? Ubwoba buhoraho bw'ifungwa ry'umuyoboro wa Hormuz ryatumye mu myaka ishize ibihugu byo mu karere ka Gulf byohereza ibikomoka kuri petrol mu mahanga bitegura izindi nzira zo kohereza ibicuruzwa byabyo. Saudi Arabia ifite umuyoboro witwa Pipeline ureshya na kilometero 1200 ushobora gutwara utugunguru tugera kuri miliyoni 5 z'ibitoro ku munsi. Mu bihe byashize yanakoresheje by'agateganyo umuyoboro wa gazi karemano mu gutwara ibiva kuri petrole. Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu zo zahuje ibibanza byazo bicukurwamo petrol biri imbere mu gihugu n'icyambu cya Fujairah kiri ku nyanja ya Oman binyuze mu muyoboro wa Pipeline ushobora gutwara nibura utugunguru miliyoni 1.5 twa petroli ku munsi. Hezbollah yaburiye abanya-Israel kwimuka bakava mu duce turi hafi y'umupaka na Liban. Hezbollah yaburiye abanya-Israel kuva mu miji iri muri kilometero 5 uvuye ku mupaka na Liban. Uyu mutwe muri Liban wavuze ibi mu gitondo cyo kuwa gatanu mu butumwa bwo ku rubuga nkoranyambaga rwa Telegram bwo mu rurimi rw'Igiheburayi kuko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza. Hezbollah yagize iti ubushotoranyi bw'igisirikare cyanyu ku busugire bwa Liban no ku mutekano w'abaturage, isenwa ry'ibikorwa remezo bya gisivili hamwe n'igikorwa cyo kwirukana igisirikare cyanyu kirimo gukora ntabwo bizagenda ntacyo bikozweho cyangwa se nangaruka bibagizeho. Reka mbashimire mwese tubanye muri iki kiganiro, duhura mu kiganiro cy'ubutaha. Imana ibarinde.